Ngiyabingelela kuwe Brazo, ngiphinde ngibingelele nakumlaleli olalele namhlanje iNongoma FM. Iviki nje sesiliphetha namhlanje ngifisa sikhulume nje ngendaba abantu abaningi mhlawumbe abayaziyo, kodwa ngiyafisa ukuthi namhlanje sikhulume ngayo. Abantu abayingozi kakhulu empilweni yakho, abantu abane access empilweni yakho, abantu abazi yonke information ngawe, abantu abahlezi befika emzini wakho, abantu abazi zonke indaba ngerelationship yakho. Labo bantu labo ke ibona abantu abanamandla okudestroy impilo yakho, ibona abantu abanamandla okubulala, ibona abantu abangathakatha. Yazi ukuthi endaweni abantu abathakathwayo kakhulu, abantu ekade baba khona endaweni, abantu abazana nabantu. Yabona laba bantu laba abayisukela emsebenzini bamba boyivalela endlini bengazwani namuntu, mhlawumbe size siyitshela ukuthi bayayitshela. Isikhathi esiningi asikaze size sibabone, asikaze size sikuthiwa abathakathiwe. Bayasatshwa, bayahlonishwa ngoba abajwayele muntu. Then of which mhlawumbe kuyimpilo leyo ke, mhlawumbe abanye abantu abangayiphili bayathanda ukuzwana nabantu, kodwa lokho isikhathi esiningi kubuye kudale ukuthi abantu bebe ne-access kakhulu empilweni yakho, begcine bazi information mhlawumbe wena ongekho aware ukuthi uma bengayazi bangakwazi ukudestroy impilo yakho. Yazi ukuthi uma uzozwa kuthiwa khona umuntu odutshuliwe, edutshule izigebengu, kungenze ukuthi leso sigebengu simdubulile siyamazi lo muntu, noma lesi sigebengu sazana nomuntu owazana nalo muntu odutshulile. Uma uzozwa kuthiwa khona imoto entshontshiwe noma kungene izigebengu omunye umuzi, obowazi ukuthi isigebengu information ziyithole kumuntu owazi lapha ekhaya, owazi ukuthi ikhiye ihlalaphi, owazi ukuthi uma ungena lapha endlini ungena uhambe ngamuphi umnyango, likuphi ikhishi, ikuphi main bedroom, kwi-main bedroom uvula wardrobe uzotholani. Kukhona umuntu one-information enjalo. So uyazi ukuthi uma kukhona abantu abazi yonke into ngempilo yakho, impilo yakho exposed. Uma kukhona abantu abazi yonke into nge-relationship yakho, i-relationship yakho i-exposed. Uma kukhona abantu abazi yonke into nge-family yakho, i-family yakho i-exposed. Yazi ukuthi abantu abaningi bakhala ngokuthi bahletshiwe, ingenxa ukuthi laba abantu ade bekuhleba bazi information ngawe, bayikhulume kwabanye abantu, baba wasuyalimala. Abantu abasilimaze inhliziyo, abantu abaseduzane kwethu, akusiba abantu abakude, abantu abasipulele, abantu abasondele eduzane kwethu, abantu abadestroye impilo zethu kakhulu, abantu esibabeke eduzane kwethu. Yazi ukuthi umngayana noma ngabe kubani uzokutshela ukuthi umuntu owadestroy impilo yami njengoba nginje, umuntu engamsondeza eduzane kwami, umuntu engamnikeza inhliziyo yami, ngamthemba, then uyena umuntu owalimaza inhliziyo yami, yena umuntu owadestroya impilo yami. Lalela, ngeke eze ebe kude umuntu ozodestroy impilo yakho. Umuntu ozodestroy impilo yakho umuntu oseduzane kwakho. So ngifuna ukuthini namhlanje, asiqaphele abantu esibasondeza eduzane kwethu, asiqaphele abantu esibatshela yonke into ngempilo yethu, asiqaphele abantu esibafakayo kuma relationships wethu, abantu esibafakayo emndenini yethu, ngoba ngokwenza njalo, ngokubafaka noma ngokubatshela yonke into, ngokubasondeza empilweni zethu ukuthi bebe ne-access, sifaka impilo zethu engozini, sifaka impilo zethu ukuba zibe exposed ey'ntweni ey'ningi. Yabona uma singafunda ukuthi abantu singabanikezi nanoma ngabe yiphi information ngey'mpilo zethu, iy'mpilo zethu zizohlezi zi-protected, iy'mpilo zethu zizohlezi zivikelekile ukuthi kungabi bikho lutho okungenzeka kuzo kalula. Abalaleli bebe ne-weekend enhle kakhulu. Siyophinde nangeviki elizayo sibonane egameni likaJesu. Amen.